telecast is very important. If you can hear me online, kindly share the link for me to any available group created for Opara4 and Zenith of Heaven's ministry. Kindly do me a favor by sharing the link to a lot of people as much as you can. Obaso no share link no. Obaso no share link no. Obaso no share. Na aye kama. Obaso no share link no na aye kama. Be bringing some more life enti said the tie no. Mo ambeba life bia share link no mami. Opata full groups ahodu ni nyina ba bia eye Ushemi Fribia, kindly share the link for me. It's very important. The catcher will be some Rami Komo. So it's very important. Tell everybody to come listen to the words of wisdom. Tibebia will be a Michiao Nenum Rain. Gladys, a very good evening to you. Let's say, I believe Sir Gladys on where. A t-shirt link in the mommy will be a person with your pata for us in the capturing some about life. Yin Komo and nay 26th of March 2024. Akra, Igusua, your court, Minimzuya, maybe my hoarding a few way. Aaron Babu. Yes, so I salute. Greetings to you, baby. I will be a sanity 2024. Igusua crack. A few way a mall of silent move. I've already told you, say don't be doing so much talks and kasabi bre. Fa husu CSC on 2024 is an econo. Fa ahosiesie nipa na enkasa bebree na ma okasa nyina anya mpaibɔ onipa ma okasa nyina anya mpaibɔ a obeduru akiri. Why? Because ebi di wo mo kasa aya mpaibɔ obi su be kasa at the end of the day no kasa bebree bia wonya mfaso ne ade papa bia mfrim. And share link in the mommy. Nah, hey Mary, how you doing? Mary Magdalene, you're on board, right? It's very important. And na share link, na catch nipa bebre say, opata for life. You were just 30 minutes, and out of the 30 minutes, we've spent 3 minutes out of it. So we've got let's say approximately 26 minutes, 30 seconds. Abduacha, greetings to Michoso. And so regarding what I was saying, Tony had to say, I believe somewhere. Shelling in the man, I can't say the public race up at for me or life. You see, me quite sorry, I check. A Kobe 1 month, me quite sorry that for the past March, me quite sorry that. Siman for Berham sa so they say make be amakade a trezenetima enti mechiamo baby amu bia no nyame hiramu Jeffrey or say you've missed me and Osekofi interview, right? Very soon we will hit you people with one interview. Enti said the metro no share link no ma me na chance in komo what you say enti Sana shaden so me ba sorry ache for the past year ba subonten me home da every Sunday bia mi gina ade Zenith for me di agrokura me wu enti me home afi we dey opata for me so me home bi enti na me so maka say no program, nothing, no even 31st afi we 31st ne ye be no online ha say no church ye be no online ha enti sana tie na nyamishira obia a ohwemem eni nkomo nano
me ma mo te ase se ye mo adane kakra na adane bono ensemu a emanfo de afa phone so de asende me no e che kurui enioma ehinta nkrofo a urade nam adane boyi so adane di e de akere ne ma wo mo munya adiye visions akese nanadwa obi ebo me pa cho me chiao Roland salute baby a wo bia enti onyankopon nam saa kwankyere kese yiso eye nioma bebre di amankrofo na adanse ni de masokrete omo a anisuade hunu nioma amanfo hu edoso bebrebe na eye very important said na meni wudi nkomo na me ka kire no adane bono de ehia emfaso ewo so efrise samre ya ye tiwiasi na ewiasi nko na wiye na onipa empese ye nsa beka de ebenyen ye njai adane boda medie se udi machi a mitirimu adwene ye different meniama bi am ye bia ye different the way am see dwene ye different adentia otenase now ye analysis ene nioma eko e wo wi asese ya be no kase ya oko Italy e hwayetin Germany e hwayetin Spain e hwayetin ntinkam hu ye senka asante ye asonafo aduana bretuo oyokofo saa busuan we nyina senka bibi papa oha emre we nanka tumi ewo abusuanim ewo se ekire ni tumi efiri se empanyini se die ofuru dia pa eya na abribia ye piano ma ne timi ko na sebe abusuan ye die ye befiri mu die wa brempo apri anya no abusuani pese ehyerew abusuani pese uti ni suo udi wonsa hwe yem na wotena baabi su onipa desani pese de wa ya ma ni nyina no osa gu anim aseka ho nipa pese anka de bia no wodi areho esu ni yaw na nka de be hye dem ne wasu bue na nka wa bobna na watia mu no wabne enipa twa abehwew na nka sister no ye betwa mu na nka sister ni poster eboda ho na nka yesiade ya wanyina nche nke betwa mu na nka ehu sa abrante ni poster eboda ho na nisuade hu nyina ye crippled antimi amam na saa busia we saa enipa se me pacho me mintimi no wonsere da me mintimi no wonsere me ye type one. I don't pretend to love people. There are some of the people, some of the pastors and some of the elderly people or the friends that we have in our society. Your namfo ni bi o ha otimi pretend se odo enso so na oboa ondo me nya sa type ni bi adeni red. I will tell you say it is red. That's exactly how the spirit of God stands for. Sa no nyame honhom gina ho manipa enti yankua ya busua ya firi mu ne de enka me hu yen ukowura abusua bi mu a enka nipa baako enanka ebi okohia ni papa bi ena ni papa ne boa no ena ono nsoso de abua ni nua ne mu nyina na Ghana ha yen hwa de bi me cite example bi di akere mu ye Ghana ye mpanyimfo eye amanyofo yi efiri eye President Kufuor penso President Kufuor be di akonya ofiri so Prof Mills by on there na me fa ne kransie yi wa nche e no koye yewura Mahama so by Mahama firi akonya so e na ye na ado danko Kufuor ado so by
na ohwe sa eye politicians we nyina omabusua ubehu se Kufuor bedi akonya oboa ni nuanom nyina boa no. Even Adokufuor kra no was part of his governance, was part of his government and system of governance. He was part of them. Ni nuanom ne Papa Kufuor ma oboa omu nyina. I'm not against them. Me cite example bi se wadwene mra ho na me no mienu ni nkomo bi. Enti Papa Kufuor enya akonya no utim se ni nuanom ene nabusua obi akomu ha no efiri se omo bra omo papa omo ofa omo nana atimi ya abaye o mampanyini dia adwuma emo omo da ene Papa Kufuor di nyansa ne adwene atimi di atoto na abusua asiesie na konya asiesie ni fie ene ne babie ne obedi hia ni nua bie ne obedi hia se wote apagafie efiri Papa Kufuor fie na se ubedi hia na wadwene da utiri mu no emu oha enti apagafo omu fie ye ni hia saa na adwene ni nyansa ekura omo te ye ba na ado dan kwa Kufuor ado eja akora enya akonya onso ne wo faase mu ni nuanom ebusuafo sebe enamfofo kura ebe na ado dan kwa Kufuor ado untimi nkase saa mere ekom di omo da omo susu atoto abusua no adom ne nyansa ekura no odi aboa ne wo faasefo odi aboa ne nuanom odi aboa ne namfofo amene se na ado dan kwa Kufuor ado ye ofiri akonya nsu asodwiem na agya akora ekotena sese wo home na obeye ex president a ontimi nyina ba bia ensre enida efiri se watoto ne nioma yi odi bia to baabi sebi ye free ho Mahama bedi akonya ohwe Mahama akonya obedi ye ono soso adwene ne nyansa ekura no ototo ne ye ni nuanom esibenya abidi ene Ibrahim ama yebetimi de ensansi yebo say ni nuamu nyina pie ebia do enye ono kura na boa Ibrahim ama but for the fact say obedi akonya ne de ye be credit no in the name of John Mahama. Eti wo hwesa enkrofo we ya obi a sab imprediasa obedi akonya ana ekwan bi bie ma no bia no odi nyansa ne adwene etoto abusua no eboa ma se nyame ya adum na tumi ana power no kura fi ni nsa okofi a onye moboda President Kufuor tiwe onye moboda adentia efise odi nyansa toto emfie nwotwe obedi Ghana so no odi ni nyansa toto fie yie na ado tu onye mobo sabi se ex president Mahama kura no wa medi president bie mu a onye moboda na adan na mimi no mienu de abusua ye firi mu ye na ye ni abre na ye pese ye bobra no ye na abusua e pese wo twa ya se akonya to fom adentia ene abrabo no obi mo obi sabi mprediasa wonni ni wosi wu a na wabusua sa na sise abrabo no obi hwe obi bawo areho dentina ye na ye dia no eduru mre bi otimi busasa ebi kura obehwe abusua ni mu unua mema nyina sabi aware obukọ ye kura na nya aware papa bi wuna nkanyankopon aye wadom a wanka wakọ ware at least ase bibi kakra wo unsem esusu abusua boni nti unua no mpese ye wo wase etwa wase akonya kura ma wawale yegu na sa abusua we me no mienu mi busaw nti ubetimi abompa ye pa e de amani pada abusua sabi yesi ebi hye wanum na otubi ananka ebene na abusua nka de hye wanum po ye yefiri wanum na abusua we nti ubetimi adosa abusua we obetimi no ma ye ekoro abusua we obetimi no ma afa adwene enu nti na ye bo adane no sa wonti ase ya me kire wase abusua mi nua pese o tamase ebremase
abusua me nua pese ogu manim ase abusua me nua nyenchen o sebe enka papa kofuo bedi akonyan ofre ni nua kwam ya kofuo se bra usu bra betena ha etena usu nya bibi kakra didi na pagafo ya bre na kodi akonyan ofre ni nua kwam ya kofuo ma de betena ni nchen edi bu o man Ghana na wo kwam ya kofuo ba ya na nka pese utwa eye president kofuo ase na ugu nani ase asem we nke ya asempa na do dan kwa ba yen ni wo fa asem gabi wo kire da komuni asante bedi atuo mu ni nan fufuo ene wo hwe system no o matoto wo ho ene untimi nka kire me se na do dan kwa kufu ado free power gabi wo kire da ko no wo be kire ne da obedi disa akopi wiase awie ye adentia if you say omudi adwene atimu up at the one spirit with one accord at the apre japade so omu wi ayo so omu ye di o omu bo oman ne kro no o media nya no na meka o na me hwe adwene wo omu timi de siesie omu japade e de toto atwetwe omu ho boa omu ho eno na mekasa menkasa mfa oman sika president bi awia ana oman bi obi afa o nya no na mepa kire ba me kire kuro ye ene honhom papa etiti saa busua ni mu omode boa omu ho eno na mekasa fa ho na wo hwe ye busua wo hwe ne tan asona bayi fun wo hwe diana fun bi oyukuni breto asen eni asechiri abusua wo di ofiri mu no de da wo nsam pa wa na wo brenya aye no ye wekiwa na nka nipa basia ba enye onipa na esori ti awa enka ne aboa wo twaka aboa wo woni wo twaka sabe enka wo kotwe mpena na uma so yo oba wa na bema uma ho kwan a enka bema na oba na otimi no ye bibi na so aden na wo da na sunsun bi ni wa beda ni nyina ye dia na fo tumi asona anabusia mfirim me ya asona bayi fun no asona bayi tantan no bayi kankan no wa ma wani amre obe ware usunsum ne wa bawa sesa ne wagu anim ase ne wa ma wo na mabrabom ne nipa nyina hwum se kwatito ana sebe osansani wa abrabom na sabusia we nti ubetimi adosa abusia we abusia enka me na nyankopon atome nsem na me kofa mabusiafo beben ya mabusiafo pese ye gu anim ase mabusiafo pese ye bobe fom mabusiafo pese de menya mpofiri me nsa na me be ya sesa boni no mtena ba de sere na ya point fingers akase opatafo de na omu ade opatafo de sa omu ade ye pese ye stigmatize the word na ye create an evil message to attach to glory ni unshira na nyame de mawo no eno ne abusia ye firim oyo kofu akofa di omde beye eno omde tia konya so untimi nka nkere sabe ye wura ote kokko so otumfuo se etu untimi nka nkere me se eneni nua bi tiase a obreda se ni nua na bread ya na onu sabe na adwene mu na ha na ama na bre adentia if you say asante eye oman a eye oman kase asante we japade asante abobra eti se asante nyina abusia dodo we ne de wo na adi animu a eye dan ya sabe do ye ma ye ahwehwam de no onpepa ne nsakwa obebuo ni nua no na wo kase be wunia ti akonya so anka wutwa na se se wunia eti akonya so a mebusa anka wuyi na se akonya enso enye no we share some of the family members that we have they are very mean to us the way almost here mean yen as if you are saying Quran what jini yiri bi ana what jini girl bi ana ono ko na wa mana nyeye enso wutiri mu adwene ebi kura me kase kura no ebi a wa send ne £1 ana £2 bi kura pen na sebi nye nsu anka dow na ko wahinem ne nsu anka dow ko wahinem anka wo nsu no kogu ahina ni mu ewia na wo bo ahina na ma no ho kwan anka be yesa eti fa shawtirim na mu ani na ho na mu ani mere obia peja wo se woni na busuya kofuo president kofuo peja ye no woni na busuya president kofuo nya presidency seat no oni ni nua no ni na busuya ne wo fa ase ne ma
ene papa Kofuor ba pan chief Kofuor obesere dida na oni majapade a papa Kofuor de ma President Mahama sebe ne man emrantie ikura no ombesere dida na Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ne mama no ombesere dida fini kwa achiri na busa wo se Nana Addo Dankwa Akufo-Addo mama ye omo hoyi sebe papa nyame de enkwala ya cheni ntu fi se ne mama no ombesere dida ye nwini kwa achiri na ye de abusunya fi ni abusunya kankan utimi kote asem bia wonua bia kan fa ho se poto utimi ti asem bia wadamfo bia kan fa ho se poto na ade mu abusunya kura ufiri mu ayiwama na ye de na abontinsofo ntietia wo so o ka se sister na oni ni wa adwuma mu ho no se sebe entina mi dwa bosom no entia mi dwa bosom mi mpa bosom ani ye hunu kura no efiri se asantimanwa asante akonya bia eya akonya tuntum bia no ensuo tumi ebata ho abosom se ye asase bosom se ye suman se ye bosom fufuo ebata sa akonya no enti mampo akonya eye ofinso akonya hihi asumina ana abusia ebia wohwemi mukura mabusia makonya ho upapa fie akonya ho eso hwede mo life waye hwede mo life aye adentia na tumi boni e wo fie se ya emrante e bobra entimi emai ensi ye nano ahojo daban ha ya ye kwan omuntie dio ahojo ha ya ahojo daban odifo patafo se enye obi se ahojo daban ha ya ye kwan ye koduru ba bia ye se bosom ne se emo nye kota no no mpe kota kwase abosom se enti naturally bosom no kura mpempeja na bosom mpempeja kroni ma ne be pempeja bosom no mpempeja kroni ma ne be pempeja na se kroni ma mpempeja emufo a eye abusuafo ati kromo na be pempeja ene wo hwe we benya konya oni na busua bitime tena se dwene ko atiri dim si enti yemubi ye busua ye firi mu pa enti ye nuanom ne ye wofanom enti adwene pa ne nyansa enti ebi wo bitiri yemubi me kam de me nka wo de yemubi asuna busua me firi mu ntimitimi bisa se wo hwe se de sebe mpraduasa ebia na nka na ye abusia president una ye abusia president una ye krom ho president eso hwede wi a ye tu ye ne asi uso timitim bisa se enti yemubi ye abusia no ye nuanom ene ye nwofa na omo de atoto omo se ye wofa ye ma ne nuane wo omo no eno asumasi ba no enti adwene pa ne nyansa se ebi wo bi no tirim o hwade ne ye ne nkasa ye ne nisu atumi se we nyansa se abone sesebe de ejonso abo akoko because unua no anka wo sa wotutu na chi unua na wo ka sempa fa no ho unua na wo se nka wodi ne ho adanse pa ema nipa ete ne ho nsempa no wo mom na wo se no enti de wasese nyina no udwiri na to agu enti ne se wo ware krati aware yasi wan hwe yie ma unua no mu wura ho show a udi agora asemato udi agora asemato udi agora eninguase beto ama wontimi nka wasem na wonya obi aso nka wasem nkyere no enam abusuya ye firi mu ndi enam aduana oyukuni bretu abusuya binum a ye firi mu enu nti hwede ye life waye okwa wale pa enkyeni omagu aware no efise tumi boni e wo fie ho no wagum pempem una na kwa agye una na kwa agye ya otu kwan ko agega wa manyina eye fie ho bosom na ama eye fie ho bosom una na okotena enzemafo okurum una na otuko obunuma mu una na ofiri bunuma mbesiri twa mu ko enkransa aseso a ontimi mafie de ntia wo fa akotena Italy en ontimi mafie no eye tumi boni na otifio na abusua na aye baako na o matwa nasu nti abrabo no ensu oto na ehwede wa abrabom ma abrabo ye denma no na abusua we nti obetimi asere sister ene we do ha yenye justice yenye friendly to ourselves sabi mpredi asa se abusua bi wo ha owura mu a obi akotu bosom
obi akɔgye sikaduro obi tie abusua no mu yɛ sabe emfra ni mu asɛm enso de wi abusuafoɔ esi gyi tum esiesie no ɛhoahoa no ɛde nidie ma no ɛhyɛ nipa ne nkuran sɛ ɔnyere ne ho no ɔmmɔbra na wo de wo nua no mkura wo ne wo mote no wo sende wo mo sika wo Ghana ha kura entokotimi sika no ho na nka enipa miensa enam na omkonya 5 cedis a na ye kan so omkonya 15 cedis tieni o enipa miensa enam no omkonya 15 cedis ana $15 a na nka ne che aye dia mo ekowie omo police station adentia na nka $15 enye obi afa $5 nipa miensa eso ani brani asisie nti omuntimi nche sika no we beka se me na mehu sika no we beka se me so me na mekoto faaye nti o sa me ti we de no so $1 e de beka me de na yeses we beka se sana as ayi asante su akoye sana asante su akoye asante abusua ni bi wo ha atete apro apansa e bon kankankan efise abusua no mu mpayimfuo no o man twa sapapa bi anto o man jesuban papa bi anto abusua nim enti wo betena abusua no no anse ya wo to abusua nim ye frɛ wo sɛ hwan ya wo se eno bragoba de na ema wo ye eno bragoba e de na wo awale a woni bi aware a wo yesusu a wonya bi a esu ni awreho untimi nsɔre da krokora anji wani ntimi nji wo ho da bia e ya tete ufiri ukuro mbetran kanamam ufiri ukuro mbetran santimam eno an se oda so ti wo saa wo kra se obebobra enso hwede abrabo no to me bone sister me de mintimi njai sa empire ni bo me bo wicked prayers every day. I will destroy my enemies because life has become very difficult. Ewiase aye die drum pempenso a wo de hwe ene me say na wo a wo ti Ghana wo ya we hwe ahochi na wo Ghana light bill every day ye increase utility bills, water bills, me kura de mi wu asole utility bills ne asole light bills me so na me collection ne me offering enyin ye kumi wo ha na omaba ye firi so enso ye beyese edido bia na oje se sika wo ho na brabo aye bososo a wo se nke efie tumi edi ni tumi ne honhom taye chi ne yetimi bobra ma ne wie ye peye so a efie tumi sole adadwo a ne wo sori tiayo na nka sunsumu de nka wo sunsumu a wo sori a wo no beda no ade wo ne twempra krama na odwagu suro ye papa ubesu dai na osin atutu na osin na atutu nu ma se kyere ententan ko an ne nam wanim ene ma nkoyie onko agro kyera akotena ye e kyera wachi kasa ye oya usisi ye oya uyam kura ye oya ukura ya ye operation ukura ye de nade ahihye okotodwem ya ye use efie to me still na me katro say say to me we nyina kan ho ne ye nse wo mo because omunye to me papa wo se opatafo wo menye Who's your patafo nye papa opatafo me nye papa obitimi bie na no opatafo de we okoti grandmaster are ho se hwade tumi we a etitifie aye ya brabo ene udi agora just $100 kura no ni nyambe ye de ama wo hwe sister no ho fe pa e wo se nka ba ma bi e de ne kotere fie na wo anano as a wife nese hwe wa brabo wonkua efie tumidie adane asase ni abo ento ewiase a oba ye pa no enkuru tudwuma na obeye ye enkuru tudwuma wa bresa sika na wanya bi ensoso a na wo ma spirit ache wo ma ne ya se no omo be ware wo ma ware wo mo na wo ma no abrochefo okura de ya na mo ho ye momobɔ kire se nyese mi di matemu are ho se mo ahwe ye ne wa mo wani anka oba ne ho a the little way no na obo so wadane the other side obehu be ma pa no wadane the other side enti abrochira akotena ye no e ma nyankopon de omuhira wo nyina no efie to mi ka ho asɛe e ma no enti animonyam antimi amafie wo ma no wa anum sabi wi ne onom nsa wa anum nsa na ye de ya anum nioma bi agina nimu o ye be ma kra o se oba de no Demi karoti ase. Enti mawani nya din na ba adane boni de sori anadwo ne bobi.
She me sole me si me didi kura me bo adane me se urade tua matamfo ka o tua matamfo ka de ono de o se de wiase adroi oye me ma me nia oye me wofa wo na wo me wofa no unso ne ntwa kapre anada ma emfa ma me na me bobra na me se me am de enka me hu yen sebe president Kufuor obedi akonyan wagye enkran asase yantam edi ato na busia ho onye nkran ni o enso papa Kufuor won nkran asase o hotels owo Ebri Mountains efie ahodo president Rawlings su obi ye kan sen ye kan sen Nana Addo Dankwa Akufo-Addo hwe nkran asase owo nkran japade owo adentia ene Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ne ex president Mahama ne papa Kufuor omu wo fa ase no mu nua mama omu beba no na omu wo fa apiri bibi dia to obo ho me so me opatafo me say san kwala ne mra fie ho no ana papa Kufuor na nanom enyini ne wo fa ase enyini apagafiefuo wo fa asefo omu nyini na omu meto abusia no what you say omu nyini na omu meto abusia no na abusia di nkan ye japade de asi omu ho dada nti ewiase no ebi se wanu ana to bi elbere nti ye din ka de efie bi esi ho asase bi ato nti onya container bi disi so abrabo de no anse wo kɔ na asiri yie me no mie no suku kura abra ye bere ye ansa de timi awie na wo me wo fa bi no me so wa bi no me ma me nia bi no na sa wuti abusia me a woni mu ade mo abe na osoli anu akotu nkwase atumi banfi kankan ne abosom kankan na me na wo patafo na ade be ye me na me so de na me bɔ mpa ye ku amaye bɔne my body. Me sorry, na me so me bompa you pun to twene my body. Ha? Okaka, bompa ye be for crowd or yewa. Se we se o bompa ye e ma o sachra nonsense. O se Satan obetumi asachra da. Ha? Obi a tu bi ti ne su bia no tu mi ni ne control na akene. Nti se ye o se ofie be fo, wo be bompa ya ma na sachra agro na wudie. Untimi sachra ne daji se onyankopon strike no. This one ya me strike no. Tell me we ya me wofa, we ya me ma nia, we ya me sister, we ya me hwan, who din nsem huna. I will deal with you spiritually. Me mfa ho. We ya me nia, I will deal with you. I will deal with you. It's not what you think. We are sick and tired of some of these things. They have no support, they have nothing to offer you. They can't contribute anything to your life. They can't add anything to your life. It's only you, yourself, and the God who created you. Eyewu, wankasa. Uko tina America neda form. Uko America foforo neda form. Mumubi. And then the nyame aye mado amanya fie. They be ameka me 99 2000 ya de bi ba Kumasi no. Kumasi Ashtown Abyss Park nyina mada oda na mada Abyss Park da mada Abyss Park nyina da ehia school mada oda madida school abonten. Where was my family members? Nana mi peja na mi koma nimu a na usa de beye to me usa de abusum to me udi nkabere chichie to me udi wiedie to me udi owuo eni nguase na de same ubeso da ye na waforo ka na ka na se ba bia wokokora unim ni asi wo kwam, which means abotaye bi esi wani su bia wo pesi bia no nkoduru da obi oso da ye bia no wotika mu na se ba bia wokọ na yesi no, which means ba bia wokọ no botaye esi wani so no onipa se wo ma wo nkoduru na ye hwanya sebe ni tiwe George Bush, Bill Clinton, akwa friend say what's his name, Joe Biden, and those people, they don't know me. And since someone need me, no betimi manipulate me, obi betimi ayene. Nanso so obehunu say Joe Biden anase obi say yen strike your patafo a na yi obi obey me e na akoton me de me amasa nkrofo no enti efiefo aton ya di entri sika e na de aton ko asomu ebi na Awurade Nyankopon ka kire wo no, ebi na Awurade Nyankopon ka kire wo no. Very dangerous. Ura busia bi mu a the way o musika no efe kwa na wo abusia we pa ntubetimi no unua we asere unua ba we ubetimi ni nasere
Mibusa unia ba we partner sinati tibi furu obetimi ne nasere enti unia ba we ye sure so obetimi akoka ne si wo secret di akere no wo bra no mpa obetimi aka wo secret di akere wo se di omo asia ha omani abere se jata buru a omunya wo metiti wi obeda aka wo asem akere wo esu kohwe sa abusia no omo ye abusia omo nuanom kura ebie di bone ye wa man payinfo a omo abusiafo nim se ebie kunkum nipa e di asie ministers ni MPs, both locally and international people. They know their secret, high-end secrecy. And they have taken an oath to protect them no matter what happens. No matter what happens, they have taken an oath to protect such people. Now they abusiana ufrimuno na abrabono basa and neunya kontro mo abako etna unya bi ntwa biem ji so obresa ansa no wasa nya biedi na abusia we mi metimi ado abusia we tide bia no I'll pray no mabo adane and the Yesu kura ka wose wo mo a wompese obedi hene no na nka wonum se wodi hene wa awale na se awale no wani beje wonim se wadwuma mu wodi hene a wadwuma no wani beje se one will be a juma na se wudi hini wa asase na uye adwuma wo so na enipa beba wadwuma mu enipa bebu akaso ama adwuma na wo ye ne emfaso aye dey abaso na wantimi andi hini wo adwuma no na asase na ba bia wa bi adwuma no e wo se wutimi di hini wo ho ba bia wa bi adwuma no e wo se wudi hini aware na wo ti ase no e wo se wudi hini school na wo kono e wo se wudi hini abrabo na wo bone e wo se wudi hini wa abrabo nim minia se wendi hini wa abrabo no a wo bebre yie ni kwasam e wa abrabo mu no se wentimi an mobra wentimi an di hini a enti Yesu ka kire o se wona empese medi won so hini momfo momra hana momeku won adentia because Yesu nim say wan hwe yi a ne botaye ne dream ni ambition ni aspirations a or the bar asase we so no those people, evil people, will cut it short. If you are not careful, the agenda, the dreams, aspirations that you have, the reason why you were created, the reason why you came to this earth, the reason why God gave your parents such mandate and a divine favor to champion your life and bring you to this planet earth, the wicked people in here will cut it short. There are a lot of people who have died, left the planets and gone wherever they are, and their dreams and aspirations in life couldn't fulfill. You will nipa baby romo wu and nipa ne twa omo nkwana so onipa ene twa omo ani suadi hunu so and now so for baby team pintin kwansu and the yonko sofo na wo ne pin and then adwuma awo mu de enti aye di wani no e obi na wo pin and the enti awo ma oyemu mo hwe wo kan eye Genesis 49 verse 1 that was now Tamwa na Jacob shira ne ma no oduru Joseph nko aso ti ase mo ka kire no o se Joseph we me de osunsun nshira de ma me de asase su nshira nufuo mu nshira yafunu mu nshira o shira Jacob nshira wa asase su 12 ni nyina o de shira Jacob e de shira Joseph so ati ase o de shira Joseph enti enka o ma na wo mu a o mu da o yafunu mu bosome nkono no e wo se nka o ma no timi ye nshira ma nanso hwede ya oba we pa be waye no ho de te ho unim se yes no na ya me na me se no enye obi na tifie ho enye obi tumi boni bi nkwase ya tumi bi a etifie de etwere na wo oba abasia ba wa ba asase so na ya to wa bre ho no wa bre ho anyem ba wa bre ho anyem ba a carry no bosome nkono wo yam na tumi bi firifie de etwere epilepsy abeto no so na tumi bi the convulsion a strike no na akwala no service no obeye imbesa no aye basa akwala ne te hono mu a mani kumo ntimi na no aye niam basa abra wanyem akwala ne bosome nkono ensu onipa na ye ne sa se nyame bie wani aye ha wo bom pa ya jai sa ne ma na obo no ya kan say wo bo ho mpa ye no na ka kire awurade se awurade mie wani ne hu epo ne tirimu pa ufiyefo obo fa ho abrabom
Awurade ma hu de ekoso wo honhom wiase. Awurade mie wani ne hu de o maame no no wo fa ne wo papa no omo bofa ho wo wiase. Na se nyame bie wani a obohu se senkwase asam na anopa wi anwumere nyina omu digu tiri so. Entineno, we are certainly not going anywhere in life. If you are a free mono. Enti tenasene dwene kwa agiri. Tenasene dwene kwa agiri. Start see eye akwantina sa repeat say ukọ wedding ase ukọ ayi ase na omo bonyum na nwum na ye de na efa wasumu a ya no makatre DJ no say repeat the track, repeat the track 7 we a track 9 say repeat the track we akwantre we say repeat ma otiri nya den say omu nyina so omu so omu ma ho nto wa wo so omu ho nto omu da say omu nyina hwe me tena se no me fie eden asoma busunya me beto omu no omu tiri mu odin papa omu ya abrofo omu kum nipa se nipa odi agro omu de twere beto so asel enti me ma me tiri mu ye eden me wo trespass oba me vision mu ba kum ye no me bo to spiritual. I'm telling you oba me vision mu ba kum ye no miensa na nya ade papa bi se bia opem wa bi upen hira firi mi nsam na me de be ma ananse opem wa bi na unti na wo be ba me vision mu ebo me din. Now what was say I'm telling you, I will take you down. The military will tell you that we will force you. We will take you down by force. And there are certain people you need to take them down by force. What bro one you mobania yen basa akrane to wana sebe na no tinsuo akrane te wa ne niema o yen seb imprediasa mamen kai wo yawo kafra sa me ka wo yawo eso onyimu akola we bebra wo breye na nipa timi asen wa sen nipa sen wo ba payini timi kone nam sa bantere ni wo be wura dem seb imprediasa aso onye nipa Uba payini timi koba sa no ya chese nipa so na ye no eye bretuofo na ye ne sa aduanafo oyoko aduana asonafo agonafo asachirifo omu na ye ne sa ufu adwene o se wadwane akotena nkran wadwane o se wadwane akotena buruchiri wenti no media me nkofie hwe wana kato na de yenim se eye enu adwo ama ne yenim se enu poku ama ne o ka se abusuya nim se enu poku ama na nka mo enu poku ama nka de ntini ayem za Enopokiyama, one betting out to bottom 300 million at once. Obey to me because to me be a wolf yo. I see Enopokiyama dear. Yamomun titia tantan dear. Yamomun susu ya brabum and to Quabrania 40 years, only 4,000 Ghana. Quabrania 60, only 6,000 Ghana. I didn't hear. Nanka media Misia Brabono Bois. You don't have any competition. I always tell myself that I don't have any competition with anybody, but I have a competition with my own age. And she said, 2,000, many 20 years. I was saying, 2,000 Ghana, now dollar be two. Yes, at least me son me de no. Me were 30 years. I was saying, me were 40 years. I was saying, Nancy so dear. I said, what na se so abrabo no usi munya no, but unko untimi nuru. Plot out free, who got in a brochure out on one can and I idea for you some. Now can say no book, your mamma from wedding. Oh, move a moon you. I've been a time, I won't from who you would have rumble was some best in the muddy. Now to one of my Pentecost for any assemblies of God or more mental slavery for we are soft where we are, or wouldn't him Jacob 2 for no bed, or more abrofuned in the phone into the bonnet and a debre warm and o no timi kase ye bo wasum ha dane wa ha na sa afama no obi abo wasum ma wo se bofo atu no wasa dan ha adentia o pese o kire o se broni pese o kire o se ono osisi ukura de wo ne sa afama no mfa nko na sa nkwase asem we hwa na betimi de adi no obi je wo yira na sa de obaba ko pie ne so si abo osum wa enti fa aka ho sa na ye pa kire Broni and the Sankwasi assembly share Bible because opese or this slave bibini agene. Opese this slave bibini agene. Mema muti fi onyina aye ba di sam kopa bosi ya se nya me mfa kwa chichiri o ma me to form ji so oje bosi afiri America no ba na aye.
okwa enfie miense chi na akoko ka no enso de bia woda yesu mu unye sika woda yesu mu apu bi kwadu bi anka bi saa ne omani nyina ye san a e kire se onyankopon bo hye wo so uta so da yehu fruit uta so da yehu fruit e kire se onyankopon bo hye wo so onyame bo hye da wo so enso nipa bi si wo mani mamuda. Isaiah chapter 6. Si abro hiri izi ewu ye no. Ansa na me odifu Isaiah me hu onyankopon ani mo nyam. Odifu oni mpoheri aya na brabo. Oko kinkan year. What do you call it when you read the Bible? I think the book of Kings. Was you ora unim se me kunu ti ase no. Osofo maami ase ma o kan no. Sofo maami ase ma o kan. Was you ora unim pefe se me kunu ti ase no. Na osura urade, na osuma urade. Esusu wo ye no yakobo obosia na de ye na yiye. Osofo esere no wadi. Osofo ho kere. Na osofo ho kere na asore ba wo na be yi. Osofo ho kere na asore ba wo na be yi. Enti de me kan ti ase. The fact say asore ba sofo ho kere no should tell you say nkonu ye da no so no ntimi mpae ne de enti ntimi yiwu de so mawda. Odi amuani nya din ye be hia makraw mekoda mekoda bye bye